positive vibes bagira ngo tucirebere ito tuwe na turuyire umugroupe jonje umuntu WhatsApp group erima abantu bakwika bibiri abaruyire covid kandi bakacara abamwe ba frontline workers n'abashaho abandi n'abantu baburijo abandi na bajyo na kejo forces za government konkejo kubanza no kumanya ngo tukora kintu cyane mbona umunjerejo abantu bita ko kumuzuwa wijo kancebera ukashangandira covid umuntu murabyo mu mberejo yo kumuterereza feze yaza kuzaho yembazi kandi acimwe naza kuraki naza kubaje yacakabe cyane ndagambaho ne shonga ya false negatives na positives ninjantu chumanje ngo tukatwine batabimbaza mu Olympics so mutocho Japan haza twafuna abantu to testingira twashanga ba negative kubishire kuriya baba kwatambaka ku corona kandi hataho cyatwitera kwebuza twantu basa kwesiga inkura 8 ku checkinga ku kaka mbona chunisha bangu chirike yoje ngukari haru umuringo gona ugutubasa kosa test says very effective tuwenzo twakosa kugira kandi nyinso takafuna umuntu wacebeza akashanga ngo bamujira mutabwire kandi nshonga irimbo akozereki arwira agakunga katebekana kandi tukashanga yakora ki yafa unabona ninshanga gumize mu urukwendera agushonga yobwiye ndukhendera ni interumuranga abajya Uganda bona ko ari haco umuntu we nafite kateka ngo ebine byemfuna ninga nebya politics mbuga kugutikaro akakoko n'abazima karuko kandi nikita twine kwe kuma tukugondere barajo bya Ministry of Health tukusocial distancing tukusanitizing tukujara masks kandi arokunda nakejero kudamu rukweruho tureke ngo twakora ki twagondera amateka ikintu kizakwa kintu ngunjija guma umuntu ngakonka twine eco kuri twe kabantu kurereka kandi twateka umuheru akakoka akakona virus uzima bari munonga kandi bedeza ukucera abaferire antushasha nimwe abashiyo marwaruro numuza ku budget yuntu bashabara kandi tumanya ngo numuza kora bahaho bari munonga right bari munonga reka kagishaka kahereze Joshua amwana wa DC niza ko tudashika twirire yo hano hindera bakugira ngo ugire otwagambo twirire yo wagabwa neshaza kwasiro hano isha mbere ko nkecho twachikusasira so omwami Joshua ni nyendo tushoborerere wa forward neha habitsirira tugambaho azuri kugumeza muri kwendera bubwiri we forward it's also can nisimana na bari ya program wana DC member parliament wa agenda na Kevin itwe kabanya Uganda nyonye ndakwanza kusima president his excellence actually kongera musima ukaburiza ni isi umurumo gwabukozere agukozere kandi yakoraje mbeno tikwenda itwitwe nk'abantu bahansi kandi tumuhende nangwa muyishite yarga no kugira ngo yagenda konkanyo na ninyenda gakakore kabanyigana ngo actually uzubo utikinye munonga umuyango na parliament aha bwo kuba ko kuza kureba katugarecha hakantu ke sente akace kisoso ko kuza kureba nka sentezi ekintu cyone kikwata ha interests zabo bonka ba MPs bani beyongeza umushara bona nibabatinde kare bani beyongeza allowances nambweni ninsima covid ejino mwinganisa nambweni hato gukore hata nibatero rwari nabo kugira ngo tubakiza heru abo ko hata nabo bagira murago bashanga atari yo bitanda abamwe batandika kufa baza hambara university ijenyo nyekarga aha yatwara umuntu utinkumanyo bakari hako ka definitely rogo nateko kuba yaba umuntu mahanga akari umushaho very good o mushaho aryo mwirwara naragurira mu konkatari munana oxygen ba MPs hata nabo batanitire kureba ngo ibintu bitura ntwa proving bimwe tubiri mu makuru kuchika ha interests zabo ntaru NRM taru FDC taru NUP bona no muntu haza bamwisha bakweta ba opposition bachika he kerere batere amani konke ibintu bikukwata ho nk'abanya Uganda
president nana hata najya hanisho makanta ngo president ya I think harwa ka video president ariyo nashobora ko abinjire uko abinjire ba commissioners ba URA amazimagara ngo president ayino mutama gwihangere kandi ine nebicenderwa birungi bihangere konkito kutaragimento mutsindikira abantu reka magambe ejeje rone eyi bwana RDC ariyo najangu ngo accountability ngo tebye bitkoreba namisho konka mazima Kevin wampereza billion emwe bakaje otigendo onyombekere hariye kizinde really accountability yonka nangwa no muntu atakashira kugera papratinka koretse nece at least hedeni tiyo inde kurena namisho gawe okagira uti ko twayegurize sente twazikoseje abanyeshingiro nibaza mu parliament bagera mu cye konkana nitwa abanyayuganda turi nkabo ahubwo kuba kuko mu karuru iyo banza rebe ntera yitutera mu karuru n'umuntu nayija dore ko mushaba manifesto dokumanya nabigenderwa bye nke bumwishiranaga uwakafuna aija akora mukafuna agendeza mu parliament nyo kangambira be iminyeto mbagira ngo embuzi yengura tegera mpara okay so idoktora biturya kuyamba president Museveni kandi ukumanya ngo rera cyane binje byakabasa ko religion tutandike ko muhereza abantu abintu mujinya abantu abakundi hangeri abantu abakusasa bihangeri right nyonde nitekateka hariye sente za nabanje ejo nangwa bono muzano but that is just again nanako kutekateka honyanda nokuri ahabo kuba you anzorebe how many scandals za ghost workers government workers estu ino mwigando kokuza kugira auto minister of education ghost teachers UPDF ghost soldiers ayo waza kurwa ghost workers hati imagine kutara bento basa kugira ghost teachers mazo omwihanga okashanga asatani kiriki yabantu eliyone ya sente z'abahibo mushoro yageze yazo mu data ya Ministry of Education ekata mu ghost workers ekatandika kurya billions and billions. That one takes a lot of time, by the way. Hati imagine hato butinya time source right so nore time yetu nore time yetu wajenda wachereza wana rebo mwishike but reka twende kantendere minutes kumeza asigarayo RDC naza kuzikozesa nakora sahisha tu zonka kawa mse manya president aliyaha se right it is okay president aliyaha so mwene nitekwa ku defending umhereze time uri kumba nani shabangu abanya Uganda twegarikemu enjere yitukutera makaruru enjere yiturukucyuzinga mwabebembeze twegarikemu finally kutara yigarikemu nikizaka manifesting ro parliament abo kuba parliament niyo centro ya buri kimwe cyona tokorena naba RDC abatuksiba ntutera amacuma ahizikuza kubashyira abamukugamba ngo bari kuri yani bagabwa bazitematemere kare alright so tutine parliament iri kusasa wabantu tutine parliament iri kufaha abanya-Uganda tutine parliament iri kugira ngo ebyebere katubihe mu politics bono bategereza kabaka kubakwataho nyona ni impendera antikisoso yego abanya-Uganda twirinde covid eriyo neita kandi tugerinde gora hirwe iwe vulnerable nangana ba vulnerable tinkumana no kubakoza kubarunda gora hirwe iwe vulnerable kasente kana banjo kakatunga kakoze seje ugura kahunga ugure cyo kurya konkanye wonanisha ba ngo nabana RDC ni mangu naza kukigamba mazimeke kintu cyarona za burshaha burshaha every time run kandi utiza kugira uti omukwezi kumwe bakwatogana na billion 3 ubwo yirukanga na billion 10 no this is to end webare munonga Joshua kanganaho ushite bigambe bine kibyoresherire webasiga kandi reka turebe mwamera DC adashika ya RDC mwe wazitwara kongara kakashaka twagariza RDC nabagambeho kandi akwendera ahabwe shonga yobwire ne program ndisho ya youth jam iri kuza kutahamu
wabare mnongo niyo nangwa nantezere kumbe kebisi yabo bwire konke bikwa byagambwa harimo n'ibigenda kubishobora just clarification eco kubanza nyenda kusima member wa parliament wa gaha kugambira abantu bona aho bakora accountability iba kutubuza abakwa billion 18.5 mwena mbere mureba za TV imura video parliament buruze ngo billion 18 zarahi eco niyo accountability hati kuba kuza kuzireta minister kugireta mu parliament hata babo mu parliament nababuza accountability nitwa babutosha twareba accountability njya twitegereza eca kandi tarahe kibi kirungi there is no good bad mwebwe yango iki ni kibi konkane kibi kirungi ne kibi koko mbwenu twena turebe kibi mu nekigera kibi ukurya sente z'abantu ukurya sente za oxygen n'umuntu akafanguye no enda sente ne kibi mwene tutona kati tujumira then ese nanyenda kureba ikiku cyanjye shanke kikunshobera ubusasa umwana cyangwa abantu babatakatire karuru no abakubi nkonga bakiza kukatera bagaruka mu busasa mukanda bateze bakaruru umwe no babatabikengera none nanyenda ngambira bakutureba ngo babakengera okubatera kwenyine babaha ubona umubano bene ejo mwintereza yanjye abo kubukushoma ko batugamba kubyumbika bibiri ari ukushoma ko nyuko ikaramu kandi ari ukushoma ko buhango iwo babano wenda abantu warecho bayenda mu demokrasi nugenda naco abo katwaza kubarebera mu tubasa kushobya abo kandi ndeba ka isingire katera 9% no shoti buguje yatera 85 no shoti mbara yabanikaga na mushanju bace insha turahamwe nibyo barebere tukaza kutimba kurengaho then cha motion aba parliament ya Uganda kurekazo mu kashitama yasima president wa Tanzania ekabeshikira bokanyo tinkareba go mufuzito za butosha na ngo Star International onkezo aho baragire kugamba mufubona bakaja no muntu mbi umufuburijwa simwa kana government ya Uganda hari international standards ekene kusimogwe abo kwesiyone kandi musima konka kubahereza ba WhatsApp bagire bahandika injani no mukadiri konka ebyo official twena twine kuguma tusima abo kwani tutwenda twafire ntubasima kokasi tekutana na parliament munonga konko no mugwa kokasi neba neza kuteba manifesto bakozire so kokasi ko kuzayigarukire mu manifesto tukabantu teka kombe k'imbuto yes konkati hari heki yes tugende nakiyo icyo bargayo nico batwara mu parliament kagire cyabishye mu manifesto then kandi utuntu cyo twanditse tukererukayo ikintu cya covid nyandagambira bakutureba covid testing abakozereho research batugera ngo literature review niye twera kumanya ikwenda ko abantu bo bakakireba bata rero bona gukora research hati no covid 19 kimanyisa ngo ekikabara ko mu rukumo rwenda 2019 ekumanyisa 16 19 aho tibuka chenje ngo naba kwetegereza covid buriza abakironi bajumba namwe no literature review ya rokudawu twena tibesing mu kwa kashatu okwa kana nugo tukumanya kubyabire kugeragera nsana biha mbona ko tude no bagera yarare kwasira heda chike mweji hato kagendo kachebeza tabakugiriye konkato bana we na certificate ngo chebize hato chirka wakwenda kampare bane kurano za maraba ne kura waza kurenga mo higureba yakuzire bagarka bakuchebera bakwata kashito makira gacuja ngo burire kandi aho burire window period level umuriyo neko nacho tukiteka techeho then haruda diversionary debates ezinta kaja hato mu communication imwe abashomere communication ka journalists diversionary thinking niyo bantu barakoze some politics zahaje kubihamuramu mwana kwa kwani wenda kubuza mkesente za torangahi nguziribo ba RDC nguzimo LC5 cha person ngo LC1 you waziri ejo no bajeta diversionary kuzirira hariya abantu bakabereka sayidiri now hati tino RDC we no mu Uganda obahirize sente z'umurukuko no sente zikabazi byo amahurre zona zigofisho official publicizing kandi bazitahim primary yazo office ya RDC bano bagamba nebere office eri mudiso eri mu ba police eri mu nabandi niyeje eri mu secretary nebere office yone konka buri department ekine cweke cyo gukora so zikata sente munezo kuzaho zikagaburira abandi nyo herese naningire bandi herese yitu abantu abakuzo mu nchiko umuherese
hine bindebire biri gutekateka mu tugambeho bagusentorera izindi mwaza mbaro muri Faro Hospital numushanga hijuri notaho mu emergency eshanga wude zindi kandi kabiri emergency ushanga abantu babiyambira umukorodo barukubi honesty hati nyogo kukireba kandi yo kashoma development ni kibacho manyisa ngo umuntu wena natekateka office yegwe bino yabiheza okay hati forest kachakanto ko nkakwata abone kuno bakwate sente zumwe zikaza bwizubwera here center for zikaza kino ni here center for zikaza isingiro here center for ababwizubwera bisingiro bakagumiriyo alright konka kubara ebyo byona byaburaho nabakubironda mbarara kandi nambara babe ofa kwere muti tubere kuyamu ene service lastere achawo kujya ngo bya Uganda bo kibiri bityo nanyenda kugamba framers ba constitution ngo kwa nugamba mwine tatu ebibuwanura n'ibiteza umutwe buri mu framers ba constitution bakakora chapter ya kana yona bagiye tubugabe bw'abantu hata mu bugabe bw'abantu nubwo bukuremba kike kimwana mwenda gukorwe cuba ekimwe mwenda gukora Singapore nayo kachikora corruption tekurwanisibwa kurundi mu bahanzi n'abara discipline sentence bayi njo kutagira na accountant right ko framers ba constitution ari ubugabe bwatire mbabandikire kubi umuntu agisenta ku mahariya uzomukote murekura agaruka yawe nitegereza but it is in the framing of the bureau eberagiro ko bikorwa uwo bari munonga RDC bwisingiro kandi na mwena aho twatwine okwija kutira kintu ko kuganiraho nitwa program yitinya murungi nabajeta ishengero aho tubantu bagere tekateko program eji erukushaketi nesha kushuba kubereho urwa mukago rundi shaha ina okusasha mukaga zihango nienda kubisiya ngo haro aba king of kings okushaba kwa abantu kwakurya tivaha nababineho mera commande bineho lunch hour bineho overnight izogi asande nibasiba nibashaba akandi hariho nesumwe zikonzira bahaifaho kugira ngo ine kimwe 10 nonda kubibembibo byona no birabya sumwezo naho kandi urangana gumizamo